nk'ibisanzwe n'ubundi ni Bonjour Hygiene Product Limited, kampani ikora pampix nziza cyane za Mabiravu na Bonjour ndetse na ranjete zazo ndetse na Kotex nziza yitwa Rosemary. Rero ahangaha turi ni Nyamata, aho dusura abakiriya bacu batandukanye tukabakorera ibikorwa bitandukanye harimo marketing ndetse no gupushinga products zacu kugira ngo zibashe kuzamuka. Amazina yanjye rero nitwa Mukunzi Jean Bosco nk'ibisanzwe. Mukomeze mudukurikire, turacyahara ahangaha i Nyamata, mukomeze mukurikirana ibikorwa byacu.